لحولێرێ هەموو جورên camên ropuşkirina avahiyan bi kwalitiyên beristên drostkirin. Karkerên bajarên Rojavayê Kurdistanê di nava vê kargeha camî de kar dikin. Kargeha Ahmed Gilas li Tîmar li Hewlêrê di Meydîn Kurdistana Rûdawê de bibînin. Zêdetirî 15 sala endazyarên Kurd avahiyên bilind bê camî rûpoj dikin li Herêma Kurdistanê ava dikin. Ev avahiyên bi camî hatîne rûpojkirin dibe bergiriya germaya û sermayê bikin, her wiha rengê cama bi kar hatî nehê guhartin. Ji ber vê yekê endazyarên Kurd li baştirîn corên camî û kargehên wan digerin. Kargeha Ahmed Gilas û kargehên dinyên camî hewl dayne baştirîn hêlên beremanîna camî li Hewlêrê dabîn bikin. Rojanel vî beşî nêzîkî 1000 pirwazên ewhayên cuda ji qebarên cuda ji bo debilcamê têne drûstkirin ew camên taybet ku di nava balaxaneyan de û hem li derve û hem li jor ve jî û hem jî em weka hewalatî bi kar tînin bo xwe hem ji germatî û sermayê û hem jî bo ciwanî û rûpojkirina balaxaneyan bi kar tînin. Bînerin Rûdawê, bînerin bernama Meydîn Kurdistan, ez dilêrtênî me di bernameka nû ya Meydîn Kurdistan li gel heweyên hêja me. Di vî bernameyê de yek ji modrêntirîn kargehên drûstkirina camî li Hewlêrê û li ser astê Kurdistanê û Iraqê ji bo amîrên xwe yên modern ku di nava evê kargehê de ne ji kargehên herî baş tê naskirin. Bi hizaran cî ji metrên duca yên camî bikartînin ji bo dirûzbûna bi dehan corên cuda yên camî. Anko niha li Kurdistanê û li Hewlêrê her çi cure camek bêxwastin û endazyarên me bixwazin dikarin nava balaxaneyan da ku ewên ew dirûst dikin dikarin bikartînin. Ev celgelme bin yekî ji wan kargehan ku Ahmed Gilas ji bo dirûstkirina camî û zorîna ji gencên me yên Rojava ew ê hatîne başûrê Kurdistanê niha di nava evê kargehê de ew kar dikin. Em ê nîşaniya bidin ku ev gencên henê çawavanina amîrên ewha modern ji bo dirûstkirina camî bikartînin. Kargeha Ahmed Gilas li navçeya pîşesazî ya Tîmar li Hewlêrê hatiye avakirin. Nûtrîn amîr û hêlên drûstkirina pencere û derî û perçeyên camî yên rûpuşkirina avahiyan bi hemû cûr û qebareyekî ew dirûst dikin. Ev kargeha modern li ser rûberê 6000 metrên duca li Tîmar li vê derê hatiye avakirin. اش خلقی قامشتومم ji Rojavayê Kurdistan 2011 de me dest kargeha kir, kargeha plastik, مواد صحيات، بوري، تانكي بلاستيك،
ملحقات بوري ملقامشتو دوسكر یەکەم من معمل ڕۆژاوای کوردستانê me dûskiriye û معملek gewre ye. زائدا معملê Sibix daxilî ve xaricî ê ser avê û ê ser zeytê ew melqamişto ew jî dûskiriye û dû de me dixwestin mecalê xwe firehtir bikin me dît başûrê Kurdistan yani ardek xweş e ji bo xatirê sînaetê û me mamelek cam derece yek yani me lê ave kirî yani tişkî quality me ev mamel çêkiriye li Tîmart li bajarê Hewlêr Tîmart ser erda 6000 metr مربع me dûskiriye û qualitîk baş ev kargehe kariye camî ji bo rûpuşkirina avahiyan durust bike ku bergiriya heftê pileyên germatiyê bike di mehên germî da ku ji bo rûpuşkirina avahiyan ev came tê bikar anîn. Hemû hêlên beramanînê di nava vê kargehê de modrên û robotîk in û camî bi baştirîn qualitî durust dikin. ev معمل ev kargeh Amedi Gilas em tê de îş dikin ji beşê birînê û beşê birînê û beşê her çar koşa paqij dike camê û beşê firnê sîkorîte û beşê double cama û silîkone di nav vê kargehê de teqrîben em newê cama pir li cem me hene camê îranî heye û camê Frensî heye û camê Tirkî me heye camê Belcîkî jî me heye em kar tînin ji bo heme muşteriya heseb muşterî çi dixwaze. Bîdayetê de beşê birînê ye mekînê li cem me gelekî pêşketîne teqrîben hemû 2022 2023 2024 in beşê birînê mekîna Botero ye camê Cambo jî heldigire bi qiyasatê mezin jî û dû de em tên beşê medîka mekîna aniye her çar koşê cam ew jî gelek pêşketiye تقريبا ام معملي يكم دوام العراق سر مستوى عراق وكردستان مانين قش بيشكتينه دود امتين بشي فرني سيكوريت او جي ماكينه حري بيشكتي تقريبا جيرد بيجن التراجيت يعني فول مواصفات اوروبيه تقريبا قالكي باشا ودود امتين بشي دبل جام او جي بيس ماكينه هم ماكينه او جي بيس ماكينه 2023 تقريبا ماكينه بشكل عام قش قالك باشن gelek karmendê me ji xelkê Rojavayê Kurdistanên ji kampa dara Şikranên ji Qoştepenin ji Kewrgoskênin têne lêre îş dikin tevlî gencê Xortê Erbîl pevdûrî îş dikin û me ew fêr kirinin bi ser cihazê me zor otomatîk e yanî rîbortin zor fêr bûnin û ew karmendê me jî ji xelkê Efrînên, Kobanê, Dêrikê, Amûdê, Dirbêsiyê, Dirbespiyê ji Rmêlan ji Dêrikê yanî ji hemû menatiqê Rojava muşekel lêre mewcûd in û giş fêrî îş bûnin û ji teban min berê min got kampa dara Şikran tên ji kampa Kewrgoskê tên yanî ji va kampê mewcûd e û gelek jî xortê me in li Hewlêrê jî malê wa jî li Hewlêrên tevlî xortê xelkê menî Erbîl yanî xelkê Erbîlê bû xwe ew jî hatin tevî me bûn ew jî fêr bûnin karekî baş em pevdûr e em meşînin.
هیلا برینه روزانه ده 8 دمجمێران ده 1300 مترên دوجا آنکو 108 طبقeyên camê 7 متر و نیوی ew perçe perçe dike. Ev amîre hemû cûre camekî dibire ji camên 4 milîm heya digehe 10 milîm û 5 karker evê hêlê serperiştî dikin. نحن في قسم القص ئێمە لە بەشی بڕینی کۆمپانیای ئامەد گڵاس کارەکان بە پێی داواکاریەکان دەست پێ دەکەین. کاتێک داواکاریەکان دەگەنە دەستمان هەموو زانیاریە تەواوەکانی جۆری شوشە و پێوانەکانی وەک درێژی و پانی و ئەستوری و مەتری چوارگۆشە و ڕنگ و جیاکەرەکان لەخۆ دەگرێت. ئێمە زانیاریەکان و پێداویستیەکان وەردەگرین. بەشی بنەڕەتیش چینی دەرەوە و ناوەوە وەردەگرێت. چینی دەرەوە لەوانەیە ڕەنگاو ڕنگ بێت یان پارێزەر بێت یان دژە تیشک بێت یان ڕنگدانەوەی هەبێت بۆ گەڕاندنەوەی گەرمی یان ڕوون لەسەر ڕوون بێت بە پێی تایبەتمەندی داواکراوەکە. هەموو تایبەتمەندیەکانی شوشە لە داواکاریەکدا هەیە. ئێمە پێوانەکان وەردەگرین و لە کۆمپیوتەری تایبەت بە ئامێرەکە دەیاندەنین. جیاکردنەوەکە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی ئەنجام دەدەین لە ڕێگەی بەرنامەی ئۆپتیمایزەیشن کە کار لەسەر کەمکردنەوەی ڕێژەی بە فیڕۆچوون دەکات. دوای تەوابوونی ئەم قۆناغە شوشەکان لەسەر هەڵگرەکان یان گالیسکەکان ڕێک دەخرێن کە دەیانگوازنەوە بۆ بەشی داهاتوو کە بەشی دیکە یان بەشی زینبەرەیە کە بەرپرسە لە لێکدانی لێوارەکانی شوشە. اف آمیرانه آمیره که دریجایاوی دیگه 40 متران دریجه دکاره همو جورن جامان چله بکه سه روبوتن اوها سروی آمیرینه آن کمشین به زمان کتر بجین سه بشان پکتد بشه یکم چه دیگه اتوماتیک پریا کمپیوتران او جامان که هر جامعه که بخوازن او کن بکن یعنی هر جوره نقشه که جدر بینن پریا بشه یکم آنکو روبوت یکم با پریا کمپیوتری و نقشان او جامعه دبرن دوف دا دیتا بشه دوام کجارات بجنه زنبره مانه هر جامعه که ام دبرین سروی تیجن او همو سروی ولی دیگه که انسانان مروفان بریندار نکن به مانه کاتن یا که افکارگت بوار جامعه دام کارتین بجنه زنبره کرن لایوی همو اوها دزفرینن تا کو مروفان بریندار نکن دماش ویلی در کبه و کوفی جامعه اوه نهاتیه زنبره کرن دچه بشی شوشگه آنکو غساله الوی داره به شوازه که جوان هم پریا آوه و هنک مادان جناب کارتینن و همجی پریا هوای هیا بیتا هشک کرن هموی دشون و جامعه حاضر کن کو بچه دما کومبو زنبره بو ایوجادش ده بشه سیکیور کرنه و لامنیتی و هم بو دبل جامعه و هر شلکادن او دشن و جامعه کاربین آنکو دشه بشه برمینانه افکارگه روزانه ده 8 دمجمێرانده دکاره 400 مترên دوجا ji cama debل cam berhem bîne. پێش دەست بە بەرەمانîna cama debl bêkirin dibe perçeyên camî di vê firnê de bêne sîkûr kirin. ام معملة أحمد قلاسن فرنا مايا معملية
تقريبا 8 ساعات 1200 متر وجام مربع مشيت كان حرارتها فرني بشكل عام دقيقة 7 درجة جامد قنا فرني دا بشتش حرارتي قسمي فرني دا تكفي حرارة تكفي دا كفي قسمي تبريدي دا تبريدي دا أو هوا بقصد هوا عليه كفي دغدغة مصنع بشتي دا تكفي شفرني جام سيكوريتي بي يعني قوتها جامج ضعف أكيد بي حتى تقريبا 4 ضعف فرنا لاند جلاسا الترا جيتا فرنا هر مظن وحديستر الكردستاني والعراقية جميع انواع جامعة كبيبي فرنيدا اللوية امريكية كبيتيدا فرنسية كبيتيدا او عكسي تركية كبنتيدا او عكسي فرنسية كبنتيدا جامعة كان قواتها قلكي باقش ديدا صافية بيتا موجة بيرها وجيها شغلي فرناي قالكي باقجة بي معمل هذا تقريبا 4 نفر حتى 5 نفر أسر إشتكن تقريبا معمل جامعة حمي اعتمادها صرف فرنية أو جوداهني أو نقواتا جامع فرنا دي معملي قالكي باشا وفرنا مجوينة بعي باشا جاما نورمال كل جنك ولاتان اف جامعه جاما کا قدغه بو کار اینانش بو چونکو نه سیفتیه نه سکیور کریه آنکو سکیوریتیه دکاره ممروفان اذیت بده نه از ایشوارا تیز بکم که چواه اما ویب کار بینیم بوش کاندنه بس از اول بکم و دی چواش کست همو پرچه بون اف پرچه نه اگه مروفا بکون الجایی که بلن به دبا مروفا بریندار بکن بله جاما لمینت که اف جاما که 2 جام دبنیک و همان دمه دا بری ببن لمینت هاتیا سکیوریتی کرن لیب نرن وی چلی با اگر ام بشکنین دبینن پرچه نابا چند اصلی بدم او حالته جاما قادن مهیا اصلش طالب دم چلی ها او حالته اسندی لی بدم ناش که او حالته اف جامعه یکیش وان جامعه که هم هاتیه سکیور کرن سکیوریتی تمام دمیجیده هاتیه لمینت کرن جامعه قادن هیا او اف هر دوه اپریا اوه هلانت اینا درست کرن که دما دشکه و که جامعه اتومبیلان دشکه چوا ببینن اف جامعه ها نه امی از هاول بدم از بشکینم دبینن چوادش که دماتش کاندن دودکاری پیشاخه ببین یعنی آلیدن ببینی وکو جاما اتومبیلا جدایی چیه اگر یک بجه دودوی چنا بینی بله اگر ام بین وی داره لبنرن مرف دبینه كاباسيتي ام عمليجي تقريبا ام دكارن بيجن بشي برينه تقريبا روجانه 1000 متر 1200 متر ام دبرن بشي فرنجي تقريبا ام كارن بيجن روجانه تقريبا حيصدنا 100 متر ام سيكوري دكن فرن ودبل جي اوجي تقريبا روجانه 400 500 متر ام كارن دبل كن وبشي لامينيت تجي الجماعه ام كارن حروك دروجا تقريبا اوجي 200 متر ام كارن لامينيت بكن بكواليتي كي باش تشتكي باش يعني قالكي
اتناوا اوی فرنیدا نزیکی 106 پلن گرماتیه تمام دمیدا 205 مترین دو جای جام لامینت آنکو دبن 500 جام اگر دو جام با اف امیرهنه آن فیلانه دکاره هیا 8 جامان ین 10 ملیم دان نسریه که آنکو نزیکی 8 سانتی متران او جبو اوان جام گلنبر اوان کارتینن اوین هنه دبا بچند نوا اوی فرنیدا مگو 106 پلین گرماتیه کمترین دم 3 دم جمیره زیدترین دم حتی 8 دم جمیران دچه دبت نوا اوی فرنیدا بمینه و پیشتی در دیکه جامیا آماده بو چی دیکن نوا فرنیدا اگر یک بسیار بکه جبرکو دما شیلا برمانینه در دیکه اف ماده هاتیت نافدا هنه کی چلی دیکه مغوشت که یعنی جبو دیتنی نا درسته جبو چاوی وکو هوره کی تیدا هیا بلی دما دو چند نوا وردا ساده دبه آماده دبه و دشینن و آواهی ها چکن و بلن بکن و بجامی جی رو پوش بکن دولت چلو پیشت کردن صناعت خود پیشت کردن بمعامل خود پیشت کردن تجارت خود پیشت کردن وعدك صناعات الدولة هيك هبه او دولة اكتفاء خوي ذاتي تستينه وقالك انسان تيد الشغل يعني حرم عملك صد انسان صد انسان تيد الشغل يعني او جي هالي كاريك باش حكومات يردك بدولة يردك او دولة بيشت كذا مصانع خو مشاريع خو مصانع قالكي مهمة كردستان وخاصة اقليم كردستان يعني بحاجتي مصانع هي جبرقو اقليم كردستان روجانا بيشت كذا بعمارات فهمت خوازن بالصناعة خوجي بزو زودترم بيش كذا ان شاء الله ومسركفتني خوازن ان شاء الله جبي ولاتير ومخيري جيت خوازن